Кутлеви уҗымлернен руслар Украинаның шehirlerine karşı terror япа birkaç saat devamında ракета ve dronlarnen Миколаев, Кривий Ріг, Дніпро, Харків, Житомир ve Киев vilayetine hücum ettiler. Kiev'nin Desnyansk rayonunda energoobjekt hücum edilmesi neticesinde 3 insan helak oldu. Rayon boyunca elektrika ve su toktap berildi. Житомирде de tunevink hücumlerden son elektrika beriluvenen problemalar var. Şehir yol başçısı çaresi olğana kadar elektrikanen azca kullanmağa çağırdı. Поки що потужності, які вдалося відновити, не дозволяють нам в повному об'ємі запустити місто і перейти на звичайну роботу всіх комунальних служб. Тому я вже не кажу там про поки що там світлофори там чи освітлення міста. Сьогодні ми точно не будемо запускати електротранспорт, і люди повинні розуміти, як доїхати додому. Буде збільшена кількість автобусів. Днепр'ның энергетика системасы да zarar ko'rdi. Харьков'та ise patlavlar oldu. Düşman raketalarının şehirinin işhanelerini de yok etti. Mykolaev'ta 2 katlı evge Avrupa raşistler bir insanı öldürdü. Ular S-300 raketa atıcı kompleksini kullangan. Yerli çiçek bazarını yok ettiler. Hücumlar neticesinde bütün Mykolaev karanlıkka daldı. Жебе сызғанда olğan Zaporizhia infrastrukturası dron ve raketalarından hücum etildi. Ulardan biri Anbarga urgan. Hava Müdafaa Kuvvetlerinin komandalığında kaydetkenlerine göre Ukrayna'nın kritik infrastrukturasına hücumlar devam edecek. Anda kaydetkenlerine göre raşistler taktik aviatsiyani Hazar denizi üzerinden de geldi, Rostov vilayetinden kullangan. Sağanakka geçmek için vakit pek az kala. Вони б'ють по населенню, по критичній інфраструктурі, щоб завдати якомога більше шкоди цивільним людям. І така тактика вже вона буде продовжуватись імовірно і надалі. І таким чином вони використовують комбіновано ці атаки, використовуючи ще й дрони-шахеди. Украина тышышлері назирлігі Иран Русияге дронларыны бермесіні иждешлік деп адlandыра. Назирлікте хабар еткенлеріне көре Русия соңки hafta devamında Ukraina'nın birçok şehirlerinde İran'da yasalgan dron kamikadzeleri birçok mesken evler, elektrostansiya, köprüler, nasos stansiyaları ve hatta bala meydanlarını urdu. Nazir Dmitro Kuleba prezidentke İran ile diplomatik münasebetler toxtatılması hakkında müracaat berdi. Bu vaqt ise hücumlerden zarar görgen elektrik ağlarını çok yüklememek için Ukraynlarını elektrikanen azca kullanmağa çağıralar. Evinden hırsızlap 6,5 yılga hapsке taşladılar. Ahmedjet'nin işgalciler mahkemesi Kırım Tatarı Artur Mehmetşayev'ni Sankidersin Mançilbejixanadına batalyon alakası var dep kabatlı olarak tanıdı. Sankidersin Mehmetşayev 2016 senesi Gönüllüler batalyonuna koşulup Kırım'nın Memuri sınırında keçken maşinalarını teşkirgen. İşgalcilerinin versiyasına göre Kırım Tatarı Oza Kherson vilayetinden Kırım'a kaçkan. Gerçekten ise Rus kuvvetçileri aprel ayında Genechiste Mehmetşayev evinde tintov keçirip, onu tutup alıp ketken ediler. Onu Kırım Tatar Resurs Merkezi kaydetti. 33 yaşında erkekni Z tarafı olğan beyaz maşinaga oturtup alıp ketken ediler. Ukrayna Yuqarı Şurası İçkeriyanın müstakilligini tanıp, Çeçenistan Cumhuriyeti'nin territoriyası vaqtınca Rus işgali altında olğanını kaydetti. Bu karar için 287 halk deputatı rey berdi. Vesikada Çeçenistan halkına soykırım yapılğanı taqbih etilip, İçkeriya territoriyası Rusiya ordusu tarafından Birleşken Milletlerinin nizamnamesi ayak altına alınıp, zapt etilgeni kaydetili. İçkeriya Çeçenistan Cumhuriyeti Sovetler Birliği dağılğanı vaqt öz müstakilligini ilan etdi. Eki uruştan son Rusiya kuchnen Çeçenistan'ı öz erkenine koşup, Cumhuriyetini yok etti. Geçenleri Rusiya tarafından işgal etilgen topraklarda yaşayan halklarının forumunda Meclis İçkeriyanın müstakilligine kol tutkanını bildirdi. Dabır avtomobilsi bu maşinalar Finlandiyada hastalarını kurtaraydı. Şimdi ise Ukraynada yaralı Ukrayna arbeleri ve sivil insanlarga yardım edecek. Oktyabr'nın başında Estoniyanın SAP-UA adlı hayriye fondu 3 böyle maşina satın alınması için para topla başladı. Сегодня мы начинаем сбор на вот такую прекрасную машину скорой помощи. Их у нас уже
аж 3. На одну мы собирали ранее, сейчас мы собираем средства на выкуп еще 2 таких машин. Они будут отправлены в Украину. Там они сейчас крайне актуальны, востребованы. Последние события очень печальные. Российская Федерация ведет себя как террорист, обстреливает мирное население. Пара топланмасы Вемашна Украинаға кетірілмесінде журналист Аркадий Бабченко ярдым етті. Әжелі ярдым машинасындан гайрофонд 6 дефибриллятор. Сыңыржылар үшін дрон, юрмеген инсанлар тахли етілмесі үшін отырғычлар, юрганлар, туп урбалар, аккумулятор, канистра, машина көпшеклеріні ведигер керек олған шейлер берді. По-моему, это была лучшая поездка за все время. Блин, да я теперь всегда только скорые гонять буду. Все дело, безусловно, в носилках. Носилка — это просто супер вещь в дороге, скажу я вам. Отпахал свои 6 часов, поменялся с напарником. На носилочке так лег, свет приглушил, ремешками пристегнулся, копытца вытянул, коленочки разогнул. Ох, блин, да что ж за красота-то, братцы. Плацкарт лучше купе. Вообще не напряжно. Әжелі ярдым машиналарынан бірі Украинаға етіп келді. Шымды Украина арби құветлерінен 251 батальонның Номан Челебеджиханадына Қырым татар атыжылар ротасына берілді. Будут осваивать, как эта машина выглядит. Я сейчас Аркадий приветствую. Савол, это действительно штука серьезная. Бронжы оларақ бақшышқа ротанын нишанжылары қимет кесті. Мы благодарим за машину скорой помощи, которая будет спасать жизнь нашим бойцам. А значит, быстрее и эффективнее будем бить врага и освободим Крым. Қырым işgal етілген сон Номан Челебеджиханадына батальон гоноллері Қырым қамачабында иштирак етті. Русия бүдік жеңг башлатқан сон Украина арби құветлерінің сырасына қошылдылар. Олар Қырым işgalжелерден мұтлақа азат олынажағына инана. Байрақта язылғаны кібі, esas шиарлары ватан яда өлім.